amahoro, imigisha, guhirwa byose bituruka ku Mana nibyo banje kukwifuriza. Nahoze ndeba ku mbuga nkoranyambaga zacu, hari abatwandikiye bati dukumbuye cya kiganiro ujya ukora mu buryo bwo kuganira turebera ingingo ku yindi mu kiganiro cyacu cya Good Morning Kigali. Good Morning Kigali, ndiwe uri kugusuhuza ndetse uri kumva muri aka kanya ndi Kwizera Elise. Wakwibaza uti uyu munsi tuzanye iki, tugiye kuganira kuki? Ariko ntekereza yuko wabibonye kuri ekara yawe. Tugiye kuganira ku ntambara cyangwa se ku bitero bikomeye cyane biri kubera muri Pakistan ndetse n'Ubuhinde, aho harimo gusubizanya, atari gusubizanya amagambo gusa, ahubwo iminwa y'imbonda niyo iri kuvuga, niyo iri gusubizanya. Uyu munsi haraba igitero kimwe, ejo tukongera tukumva ngo aba basubije abangaba. Benshi bari kubipfiramo. Ese Ubuhinde na Pakistan biri gupfa iki? Kora subscribe, share na comment. Andika igitekerezo cyawe hasi ya video muri comment, bibashe kutugeraho ku gisanzu wawe, ugaragare. Ikiganiro ni Good Morning Kigali, nje uri kukikugezaho ndi Kwizera Elise. Ubuhinde na Pakistan bimaze iminsi ine, hashize iminsi ine byemeranyije agahenge mu ntambara bihanganyemo, bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuhinde na Pakistan byemeranyije gushyiraho agahenge mu ntambara ibahanganishije yongeye gututumba mu minsi itatu yari ishize. Hari ku itariki 7 Gicurasi 2025, Ubuhinde bwarashe ibisasu bya misile mu duce 9 two muri Pakistan ndetse n'ibindi mu ntara ya Kashmir, ku gice kigenzurwa n'iki gihugu. Pakistan n'Ubuhinde bombi bakozanyijeho, ndetse nyuma y'umunsi umwe Pakistan yemeza ko yari maze guhitana abasirikare b'Ubuhinde barenga 50. Ikintu twakwibaza ni kuki ibi bihugu byombi byemeranyije guhagarika kurasana no guhagarika ibindi bikorwa bya gisirikare, byaba ibyo ku butaka no mu kirere no mu mazi. Ni mu biganiro byabaye ku itariki 10 Gicurasi 2025, ndetse nyuma y'iminsi 2 impande zombi zizongera kuganira ku kibazo bafitanye. Ako gahenge kashimiwe n'abaturage b'impande zombi n'ababarizwa mu ntara ya Kashmir kuri buri gice igenzura. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuhinde Vikram Misri yavuze ko umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Pakistan yahamagaye mugenzi we wo mu Buhinde kugira ngo babe bahagaritse gushyamirana. Ati bemeranyije ko impande zombi zihagarika kurwana ndetse n'ibikorwa bya gisirikare, byaba ibyo ku butaka, mu kirere no mu nyanja. Perezida Donald Trump nawe yagize icyo avuga kuri ako gahenge ka Pakistan n'Ubuhinde. Yavuze gute? Tangaje iki? Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agaruka ku gahenge mu butumwa yanyujije kuri Truth Social, yagize ati nyuma y'ijoro rirerire ry'ibiganiro birebire byahuje Ubuhinde na Pakistan ko bemeranyije agahenge. Donald Trump kandi akomeza avuga ati ndashimira ibihugu byose ku bwumvikane no gukoresha ubwenge muri ibi bibazo. Amakimbirane ya Pakistan n'Ubuhinde ashingiye cyane
ku ntara ya Kashmir. Ahangaha niho haturuka aya makimbirane ahanini, nacyo gitera n'ibivumbagatanya ku mpande zombi. Dusubiye mu myaka myinshi ho gatoya, mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi, Pakistan n'Ubuhinde byari igihugu kimwe kizwi nka British India kuko cyakolonizwaga n'Ubwongereza. Ibi ngibi ntekereza yuko mubizi. Kashmir yari kamwe mu duce tugize iki gihugu, ariko yo ikaba intara ifite ubwigenge ku kigero gito cyane. Ku wa 15 Kanama muri uwo mwaka nyine turimo w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi, British India yabonye ubwigenge, hafatwa umwanzuro wo kwigabanyamo kabiri. Abahindu bakagira igihugu cyabo n'Abayisilamu bakagira igihugu cyabo. Abahindu bahawe Ubuhinde tubona uyu munsi, Abayisilamu bahabwa Pakistan y'uyu munsi. Kashmir yo yahawe uburenganzira bwo guhitamo uruhande ishaka kujyaho, hagati y'Ubuhinde cyangwa se Pakistan. Hagati aho hari umugabo witwa Maharaja Hari Singh wayoboraga nyine Kashmir. We yahisemo gukomeza kwigenga. Iyi Kashmir nayo yari igizwe ahanini n'abaturage b'Abayisilamu, nubwo Maharaja Hari Singh wayoboraga yari Umuhindu. Ibi byose byatumye uyu muyobozi atizerwa. Abanyapakistani batangira kumva ko isaha n'isaha zomeka Kashmir ku Buhinde. Ngira ngo hari muri kugenda mwumva inkomoko y'icyo kibazo, aho turi kubona intambara y'Ubuhinde na Pakistan, icyo bari gupfa ahanini ari aka gace ka Kashmir. Nanone mu kwakira 1947, inyeshyamba ziturutse muri Pakistan zateye Kashmir zishaka kwigarura. Wa mugabo Maharaja Hari Singh, mu mbabarire nanasomye nayo ngo Singh ariko ni Singh, yahise yitabaza Ubuhinde. Icyo gihe nibwo hahise havuka intambara ya mbere ya Pakistan n'Ubuhinde. Sinzi niba muri kubyumva neza. Mu 1947 mu kwezi k'Ukwakira, Pakistan yateye Kashmir ishaka kwigarurira kugira ngo ako gace ikiyomikeho. Wa mugabo witwa Maharaja Hari yahise yitabaza Ubuhinde kugira ngo abashe kugarura ako gace kari gushakwa na Pakistan. Icyo gihe intambara ya mbere nibwo yatangiye hagati y'Ubuhinde na Pakistan, ndetse bakomeza bavuga yuko bigizwemo uruhare na Pakistan n'Ubuhinde, ngo byarangiye Kashmir igabanyijwemo kabiri. Gusa intambara zikomeza gututumba, ni nazo tubona uyu munsi. Ndacyakwibutsa yuko ikiganiro uri gutega amatwi ari Good Morning Kigali. Ntekereza ko buri wese ari kwibaza aho iyi ntambara y'Ubuhinde na Pakistan iza guherera. Abaturage b'ibyo bihugu byombi buri wese aribaza aho intambara izarangirira kugira ngo babone batekanye, babone amahoro. Hagira igihinduka mu buryo bwari bwo bwose, uragisanga kuri no channel yacu ya Mkwizi Entertainment Group. Kula like, share, subscribe ndetse na comment, byose bibashe kujya bikugereraho igihe. Ndagushimiye kuntega amatwi kwawe, kuntiza umwanya wawe. Naho ubutaha, Imana ibarinde.